Dvoboj na Studencu iz prvog dijela Kotača sudbe bosanskih. Spusti, Lazar im viče, na narode ove nipošto ne gađaj. Veletare silni, dotam ću ti doći na smrtni okršaj. Lazar rijeku odvažno pređe, a pritom straža od njih se udaljiše. Veletar Gospod i Lazar Ostojić, bosanskih otaca, tud se sukobiše. Ovaj prvi sabljom zamahnu, navrh koplja uze da lomi. Onda drugi kopljanik gorski sa štitom se komi. Veletar zamahnu, sabljom iznova i kopljem mu podvoji. Avaj, uzviknu Lazar dok oružje s leđa u ljevicu odvoji. S mačem i po koplja Lazareve ruke vješto barataju. Veletar štitom i mačem po Lazaru skače dok stražari gledaju. Na jednom veletar u polju zastade velač, iz Bosne gonce divđavala posinče. Lazaru na daljini u jelenu se ukaza gorosta smotac. On ni da poviče, već zaleti se snažno mučnom slavom očeva ukaza o veletara se krši. Kad na jednom obojica padoše, po livadi se valjaše, oštro potukoše. Jedan od drugog brat o brata udaraše glave, šljemovi zvone, modrice po licima natečiće plave. Zatim sanica snivena vila u skutama jutra na daljini se javi. Ugleda bitku pa vješto poleti, vidje brat da bratu rođenu šiju davi. U trenu jednom Lazar ga nadjača i šakama stuče, pa snažno se diže. Veletaru mač iz ruke mu pade, stučen poče do njeg da gmiže. U tom Lazar s leđa mu priđe, zamah rukom taman da ga krvi i pritom je vila sanica zavika, potisnu blago, gnjev što mu vrvi.